Hello everyone, ngasi singju explore tawjarurage akhoi north east ki singju se keno tawidana yamna akhoi famous food oire ko se akhoi lin lai shamnaga Mumbai daga akhoi gaina channel amaga hangidana ko magi restaurant ama do singju se dum khai tare akhoi maming chatleba ngasi di imanabi akhoi malayali hai tare Kerala macha mangonda moida chattoini moina chak chasen haiba adugi chak to chaba chatpada aina singju je suraga puge to mayam yengbiyo to ai gamla mayam se inaroi na papi na kopi naktane yendem sisu hazar ekra kha yendem sisu hawai matoni makoi ngak ngai se hawai matol se moi sai hawai maru se kai do wei no khong ma koi nga thukle mamang da tha ba su ma koi nga thukle ba ko si kai he yam su ga da ma te da koi ngari ha pa ga kano ne kobi ne kano ne tar su do me yam kha ta nam yeng min se moi da chat pa kan da karam khali injang thong ka de kari kari cha ge to me yam yeng min se ko me yam se da ina singju gi se me ba ko singju gi se ina kobi khara se me kobi si kano ina ki yamna di haptre aduga thambo khara hape na yum de gi kai se le min ba ma amana ubi rak pane aduga sina comprek ne ba ko comprek se mana ga di loi lok thokre mana do por pa ga da loi kangre ba ko khara mana thajale degi khara mana de singju ina hape ba yamde dubu to sai to loi yaw makha da lei aduga sina chawai aput bane ba ko khogi chawai boil taraga thok to khut ka jem te ngoni loi ya le ha to trading khara maha sure se sang ho bane trading do to ani yamal le na khara ma thamam ma ken thamani da ngari ne thumne morok ne o morok ma chenam hape morok subu kitang ma hape khara samjal le ngasi gidi aduga morok kan singa sigi hawai ma ton siga man thoka sim hapsan grani aduga hawai ngobu je hapsan aduga koren ada suru do ini sida suru na tebo to koren a suru kan de yeminar se moi mai jage jaba da haung jaba ja da me yam yeminar se ko me to man ko chat pa ore Sidai chakra Sidai in chalas ngai ne nga cha ba gi billy ko dekho sina sanwi ne sina sonu mache ne sina manau nu pe ne sanwi kaise ho कैसे हो सानी ये सिंजू है सिंजू अभी बनाई नहीं है तो थोड़ा अभी खाने के टाइम में ऐसे मैश करेंगे 2 टाइप्स बनाएंगे विदाउट फर्मेंटेड फिश और एक फिश के साथ हाँ तो टेस्ट कर लो जो हमने पहली बार जो खिलाते हैं ना आप लोग का तो वो तो विदाउट फिश का हाँ विदाउट फिश का जो अभी बनाएंगे वो तो फिश एंड विदाउट फिश 2 टाइप्स बनाएंगे इसमें ना ये कुछ बोलना चाहती है 2 टाइप्स खाने बोलो मिंग करी कौई व्हाट्स योर नेम मिंग करी कौई तो सीसीना ये लिविंग रूम होय दोइने सोनू सानवी look here sidana sorok leire bai di yam phare da nga thong nga taw ba chani nga se leire injang haire se sabji mandi am leire sigi colony se sabji mandi am leire se nga taw ba yon ba am leire ai se pareng da pharmacy kari kra loi sure store kai ka क्या क्या ये भी कवर अच्छी फोन है अच्छा
मैं कौन हूँ? ये कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बता। आंटी, मेरी आंटी बोलना। नाइट पार्टी हो रहे मगानी नाइट पार्टी तौ रहे तो वो डालिए डालिए। क्या हुआ? em hay với nhau chưa? सानवी तुम भी जाओ। खामो बेलम दा बेलम बेलम दा ai मोई केरला मरोन दा इन हाइबा इसिंग थकेना दुगिन बेलम हाय मोई दा बा हायगा दि कम हाय नो 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 ओके 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 oh my god thank you em hay singang thamu my baby thamu गाड़ी से निकलेगा देखो अंकल आ जाएगा देखो ना काउंट करो अंकल निकलने वाले गाड़ी से एक काउंट करो 1 निकले निकले देखो देखो अरे देखो अंकल आ गए हाय करो अंकल हाय आ जाओ बोलो पिक बन में mới thùng से liver thùng बता कलेजा ngौबा ये क्या बोला घी राइस है केरला स्टाइल तो sama thùng दोरी सिसिना ये क्या था चिकन करी केरला स्टाइल है ये फिश फ्राई माय फेवरेट सिसिना माय फेवरेट है और ये रहा चीथा माय फ्रेंड केरला परोठा Kerala rice Amudana pampad yang học với gia đình chicken sini kalian बहुत अच्छी है ये छोटा है बहुत छोटा है